Ko e group ko ha mahakia o kune whakatupu ke whaasiiange ai konga ki o lunga o halanga manawa. O kulahi taha e ne wesia ai whanau ta o taha ki he tolu. E lava ke kamata ai group aki hangai whakailonga ki he puke he momoko, hange koha, mamahi o whoimonga, mofi, fofonu ai ihu. Ko e whanau o kunau puke i he group te nau, tale hange o ku whaawha ai leo, manawa whaingataa, mau ai whaahinga longoa i he manawa, o hange o kuna o sia ai halanga manawa i he taimi manawa ki loto. O ku whaakoviange ai ngai whakailonga o group i he pouli, pe i he taimi o ku tangi pe i te itai ho tama. Ko e group ko ha whakautua maa pe, ka e lava ke vave e ne hoko o whakatu tāmaki. Sio ki he toka taha ngā ue whakapalofesnale ki he mo uilelei i he vave taha, ka pau ko ho tama o ku whakaau ke koviange ai longoa o ene manawa, pe o ku whakaau ke loto mamahi, pe o ku ikai lava ke whakanonga ki nau tolu. Ka pau o ku ke hohaa, telefoni ki he halfline i he whika, noa valunge au, ono taha ono, pe toi foki ki ha toke taha ngā ue palofesnale ki he mo uilelei. Taila ai taha, ka pau ko ho tama oku, lanu pulu takatakai ai ngutu, pe whaingata ia ene manawa, pe whaingata ke a, pe tā vai vaia, pe hafu hono whawai.